PSM Makassar siap tempur menghadapi Lalenok United pada leg kedua babak kualifikasi AFC Cup 2020 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Kondisi fisik Ferdinand Sinaga dan kawan-kawan diklaim sudah lebih baik dan lebih mantap untuk melawan tim dari asal Timur Leste tersebut dibandingkan di leg pertama lalu. Pelatih PSM Makassar, Bojan Hodak, membenarkan kondisi fisik seluruh pemainnya sudah lebih baik. Hal itu membuat Juko Eja, julukan PSM Makassar, lebih mantap untuk melawan tim asal Timor Leste tersebut. One more tough match. I said before the first game that we just start pre-season, and I said after match that basically after 1 week of training, this match was definitely not what I expect from the team. But it's understanding you cannot look good after 1 week of training. We look very slow, very heavy. I hope that this game we will look better. And again, I told players to be focused. We need to start match like the result is 0-0, because if we enter overconfident in the game, we can enter trouble. So we need to stay. We need to begin like 0-0 and fight for every goal, and try to win again. Pertandingan leg kedua babak play-off antara PSM versus Lalenok United akan tersaji di Stadion Pakansari Bogor, Rabu 29 Januari 2020. Sementara ini PSM unggul agregat 4-1 atas Jawar Timor Leste tersebut. Kemenangan tersebut diraih pada saat pertandingan di leg pertama yang digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada 22 Januari 2020 lalu. Ferdinand Sinaga menjadi pemain yang sukses meraih hat-trick pada pertandingan tersebut. Selain Ferdinand, 1 gol PSM lainnya tercipta dari kaki Giancarlo Lopez. Melalui press conference yang diadakan oleh pihak AFC 1 hari jelang pertandingan, Bojan Hodak menuturkan bahwa ia tidak akan memberi tekanan terlalu besar kepada lawan. Kemenangan dengan skor besar tak lagi menjadi prioritas utama bagi pelatih asal Kroasia ini. I think that it's same for both teams, because it's one strange situation. Both matches, both teams playing not at home. The first game they play in Bali, which for us we are in Indonesia. We're not at home, but in Indonesia. Now second game again, we are not in Makassar, but still we are in Indonesia. So it's not home but home. And I think that we will have still our supporters in the big numbers. So I don't think that this should be a problem. And I'm trying. I said before the first game last year, PSM whole last season one away win. So this year we already have 1 away win. So now we will try this game also to adapt to this condition and try to win, even if we are not in our stadium. Pemain sudah siap dan pelatihan pun banyak arahan dari pelatih dan bagaimana kami mengikutinya dengan baik, dan tinggal besok bagaimana kami semua pemain mengembangkannya dengan bermain yang lebih baik lagi dari pertandingan. Terima kasih. Bila PSM Makassar terlihat percaya diri dapat memenangkan pertandingan tersebut, lain halnya dengan tim lawan. Pelatih Lalenok United, Yance Medmey, memilih realistis saat meladeni PSM Makassar pada leg kedua babak play-off Piala AFC 2020. Menurut Yance, kekalahan 1-4 pada leg pertama di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali membuat Lalenok berada dalam situasi sulit. Mereka harus menang minimal dengan selisih 3 gol atas PSM Makassar di leg kedua bila ingin lolos ke babak penyisian grup. Dan jika lolos, PSM Makassar akan berada di grup H bersama dengan klub Tampines Rovers dari Singapura, Kaya Iloilo FC dari Filipina, dan Sun United dari Myanmar.